Jadi ada hikmah nadita napoji si bawa taupat die barak menyamangi munro yase lima. Jadi kuang kagak tapunai nasur pungal abering ni sesa. Jadi kuncinya hidup di dunia minta kepada Allah, berikan kepada manusia. Nah, dia tu na capu dalek tak kemakir mau dalek naru. Allah tempat meminta, manusia tempat memberi. Asalan kepada kupun abering ni sesa, makanya imam kok tak balik. Minta kepada manusia, napa ya sumbangan ya seniyale pungal taala udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pungan Allah Ta'ala ke hadir. Iru pungan Allah Ta'ala pancaji Nabi untuk meringi apa tirot taulinoe. Nasibawai agama yang kairi sesena pungan Allah Ta'ala melebih yang naritu agama Islam. Jadi wattunna ijajian nabita napita memen ni pungan Allah Ta'ala batina mewai agamana. Jiwattunna tu ijajian nabita si di peristiwa terjadi yang dari itu engkau raja Pole Yaman, Raja Macicing, Yasang Abraha, maki buah bangunan oko Yaman nonroi masyara tawe. Jajiru bangunan naru Abraha, wena lebih remu pite lok kota Mekah, Ka'bah untuk masyara. Jadi Raja Cicing we meminasai untuk rutungnya Ka'bah we bermasewe telok ko Yaman matu masyara. Jadi dengan mengendarai gajah onrolopone ro gajairo tatindrik tane ko jokai. Jadi gajah nasea untuk melo rutungi Ka'bah itu tentara Abraha. Waktuero ia jaga Ka'bah adalah Abdul Muttalib, nenena Nabita. Masih lemana ni te kota Makkah waktuero pemuka Quraisy. Maka da ina jani itu apa angkero tentara Abraha lolok gajah ni lurutung Ka'bah ina jadi itu. Maka dari Abdul Muttalib aja muselang iro Ka'bah bolana pungan Allah Ta'ala mesti ne wai. Ini tu ontata tu ina rampo ewe anak guruna tentara Abraha ini romelo willau. Jika karena dia pernah letup ke Ka'bah masui Abdul Muttalib untuk dupai rok tentara Abraha. Nah pengajari
Abraha ia ko Ka'bah melo murutung puang Allah Ta'ala muewa ia mi wangkang ia tu ontan rampok yang gotamwe bawa yang palisi mai anukku ia tu tapi ko Ka'bah iko bani tetap ko puang Allah Ta'ala muewa tapi iro tentara Abraha de gaga puang Allah Ta'ala na jadi merek gitu pale ipangajari tau de gagai puang Allah Ta'ala na materumui melurutung Ka'bah na de panadapi Ka'bah maka de puang Allah Ta'ala wa arsala alaihim toiran ababil lawutusuk manu-manu ababil asanna tarmihim bihijaratin min sijil untuk rempai batu-batu pole neraka sijil. Menurut penelitian iro batu-batu kerikile pole neraka sijil itu virus corona biculak denai tamata tapi silino tau mitau batu virus pole neraka sijil na bawa manu-manu telu batu telu virus na bawa di manu-manu di ko papito na dua ko ajena pada rajana kerikil makor rajana ia kona kanna ipak dempa iro aja gina kanna faja'alahum ka aspin makul sabbo pada do purenan rulla biasa kimita do purenan rulla sabbo makuatu ia kola kena gajaya na kena sabbo latu babuana ia ko tahu na kena langsung merena tentang Abraha sendiri na kena salah-salah nih sempat mau pelarin rewa Yaman dia pernah latu Yaman na mati batina puang Allah Ta'ala mewai agama ana maka jajinna tu Nabi ta ya seni tahun gajah ya pas sebenarnya ya sang kelahiran Nabi itu adalah tahun gajah jadi winabita napitasi puang Allah Ta'ala tanra-tanra anabienna lahir Nabi macahaya tapana carilla killa cahayana kelahiranna Nabi tasi tembus ulat tipue angka api oko negara Faris matau tahun ni malalumpa-lumpa dia nang kanapat de na sompa majusie oko Paris matau tahun ni romalumpa-lumpa dia nang kanapat de tu na sompa tahu begitu lahir Nabi langsung pat de gambar gagai wena taperenge mati wena saloe mati wena tasi mati ironon rete masoro-sorong tau mapak dua pas sabar lahirna jajinna Nabi tato nasari pamasi nan dia salamakan Nabi lahir dalam keadaan sempurna gangkana makada guru ta Ja'far wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa dza zati wa sifatin saniyah Nabi ta jadi atau tahu kami nasuku ancajinganna suku sipakna suku watakalena
Tania bawa watakale suku tapi sipak suku. Ia komelo ki makacio si dia tahu tak sapa suku berak macin rola toki suku. Nabi tak jadi suku sempurna. Watakalena suku, sipakna suku. Angka tahu biasa, maka si watakalena, tapi sipakna tak memuka. Nabi tak suku mana ini? Nabi tak megeretak tapana. Megeretak pitu Nabi tak na Nabi Yusuf. Biasa tita Nabi Yusuf. Dek. Tapi kau makadaki Nabi Yusuf megeretak atau bawan ni. Engkau ustaz tapi tanaya pura pawi. Maka da ia komelo ki megeretak anak ta pada Nabi Yusuf. Ia kui tampui baca-bacangi surah Yusuf. Engkau tahu maka malaka ni nabacangi anak na surah Yusuf. Waktu nai tampu sisan na jaji Allah majaman ya tapana. Na telepon ustaz magi pelik nama jatapana anakku na baca surah Yusuf waktu nai tampu. Kada ustaz kiringa ngak gerek foto na bapakna. Nah kada makua kada kada iya coco ni ambok na nacin rolai. Tania tapana Nabi Yusuf melo ya cinrole ni baca surah Yusuf aga pale ampena. Nabi Yusuf magereta ile celeco ko makunrai magereta bangsawang arung aga nasa Nabi Yusuf tak nampak malak dak kami tahu kupungan Allah Taala. Itu sifat ya. Ia ko makir lasunai makun raiye nalalo Nabi Yusuf. Capu lasunai kira jarinna naira dena sading ya pak natanga Nabi Yusuf lalo. Makor gerata Nabi Yusuf bro. Nambah gerata tapi Nabi ta nairo. Ia na tuang pede gaga potona. Apa kon ka potona mesa siang katau maki buarang ibaleo. Nagatung panyingkulu giling pangotoy sila polapoy matu. Yang kedua ang pede gaga potona. Pa dewasa gunar makadatania garata na melo yakin rolai. Tapi agan na pale sipakna. Aga gunana naiyak cinrolai sipak-sipak na ampe na pangkaukan na angka jamina pole nabita man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi-nigi patui sunnahku berarti na poji ka ia to pujenga si bawa kak matu ke surga. Iro akatana ro. Mia cinrolai ampena, ya cinrolai kedo-kedona. Lei patui sunnah-sunnahnya. Tan rama poji ki si bawa ki matu ke surga. Tapi koyak boko-bokori sunnahnya nasakartosiki. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nigi-nigi mak bokori sunnahku bukan golonganku. Sini no masalah lebih engkau diri. Onro sukuna geretakna nabita ya ko angka tau majata pana mak dape macin rolatoi mageretak cede dena pada idi ya ko angka tau mageretak to mak dape pede mageretak idi pede majata pe
Magina kuaro apa gereta dena suku. Apa gereta na nabita koto mak depek macin lo latui magereta. Cek dek. Tapi tani gereta na agana pelik sifat na. Maka amo tau majake dona maja sifat na tapi iuragai ipak depe oko sifat na nabita. Maka macin rolotoi magereta sifat na matuk nagangkan. Iro akatana empe yuraga tawe peko batewe na ipak depe oko nabita to nasari pamasin peko irampe-rampian ni sifatna. Barak wading angkanala angkana pogau angkana cinrolai barak macio tui cek dek magereta. Maga ampena nabita dua terkenal ilalanna kitakna guru Ja'far. Yang pertama syadidal hayai, yang kedua tawadu. Syadidal haya betulna matanre siri. Ji nabita tu na posipak matanre siri laingi matanre siri, laingi mega siri. Ya ko mega siri itawe maluta-luta. Ya ko yang parangi dena pajaiwi. Ipakasiri dena jampangi. Magina kuaro nasabak mega musirina. Teluk karoba pimondri. Tapi ia sangi matanre siri, ia kon kagaga wadingi posiri aja nak karena pogau amu mak depe. Jadi tau matanre siri itu malah ada manini, ia kon kagaga iposiri, na posiri taue aja nak karena pogau amu mak depe de to napilo. Ia tanre siri, manini. Bicu mopi nabita na pitangi tanre sirina napai arua tau umuruna apa iro nabita napai 20 itampuna mati ambokna annat tau umuruna mati indokna ipaliharo ko nenena Abdul Muttalib 2 tahun mina mati to di arwani tahun ipalihara ku amurena italla Abu Talib. Iro Abu Talib 2 telu anakna na dek to kasih nama sagena Andrena. De nama sagena Andrena. Jadi kona pandai anakna napasiada nurena dengan harapan amonan recek de narek kosipaka mase-mase-mui napak genak pungala ta'ala nan recede anak mega angka nure tapi sipaka mase-mase maka baraka napa turu pungala ta'ala toli genak norko na pandri anaknya okoni ro napitatan resili na nabiter naperua tau ngumurune napasiada anakna si banurena nabita melo na jappu pakan renge nabita nitai alim itu jappu nagattangi liman na nabita magina kuaro nisameman ni alena nabita matan resiri nabita menumpam sapoku pun na bola masa iya melo medani sipa iya maromok lanyak makokoy. Ia to na manumpang, ia to na melo cocong. Ipaperuma miyok ko tanana nene na parisura Nabita nisang alena matanre siri gangkan na patuju sapona na patuju pun na bolay. Pungala ta'ala janci ki ilang hadis kursina
wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Puang Allah Ta'ala patujui atanna selama yaro atanna na puji tu patujui silas suranna. Di komelo ki lay patuju-tuju ko puang Allah Ta'ala ak guru-guru patuju-tuju pada tarupa tahu. Aja tapuji pasisalay ak katana pada tarupa tahu. Apa ko tapuji pasisalay ak katana pada tarupa tahu. Na pasisala toki ak katata matu puang Allah Ta'ala. Sini nomor masalah lebih kader. Yang kedua, sifat yang menonjol pada Nabi itu adalah tawadu. Tawadu. Biasanya tawadu mappakatuna ale. Mappakatuna ale. Dena matuna Nabi tade. Ale na mappakatuna ale. Nah nigi tau mapakatuna ale ripuang Allah Ta'ala majepu itanrere matu aku puang Allah Ta'ala. Kita negara Nabi teh. Alena Nabi pacapurang tapi ipatarakai derajana mancaji pangulunna sininna Nabi. Pangulunna sininna Nabi. Alena lahir pacapurang tapi dena tama suruga sininna Nabi kode panatama yolo nabita umakna macindola to idi dena tak buka suruga sininna wawanna Nabi narekode panatama umakna Nabi Muhammad to nasari pamasi namanya salamakan idi mana ro tapi ia to mimeloe mah gitu mah kada ya tu mimilo apa angkat tu paling tahu matu bakke tangga tama suruga niga paui Nabi ta sendiri paui kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba sininna ummakku matamamana matu suruga alhamdulillah kecuali ia pakai tangan. Jadi yang kata tu paling umat nama tu Nabi tak pakai tangan tama suruga. Okoni yolona tama gaji aja naga. Aja bawan. Qila ya Rasulullah wa mayya aba. Itanai Nabi ta. Surun Allah Ta'ala kegaro bangsa na tahu bakke tanga tama suruga maka dia Nabi tak man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba nigi tau turusika macin rolaika suruga iya mak boko-bokori ka bakke tanga dua menipile me kita masuruga acin rolai nabita iya ko tak bokori dia tami macin rolai nabita termasuk ki bakke tanga tama suruga puang Allah Ta'ala sendiri podangi nabita kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah podangi umatmu maka dakumu poji puang Allah Ta'ala acin rolaika na poji tono tu puang Allah Ta'ala dai sara na poji ki puang Allah Ta'ala sarana acin rolai nabita acin rolai dena si bali papojita na rekodeta acin rolai nabita puang Allah Ta'ala nabita puang Allah Ta'ala pawi jadi ia meloe tama suruga macin rolai oko nabita iya deh na melo macin rola termasuk tau bakke tanga maka iya na tu ampai maka de guru tak asenyawanat pale puang Allah Ta'ala tu naki buah neraka
De nama cai puang Allah Ta'ala mitai atanna naki buah neraka de. Angka ni atanna puang Allah Ta'ala de na milot tama suruga. Kinro ni mitaro. Iya naro ampai ya buaran neraka. Berangka kasih onronna. Jadi sekali lagi, de nama cai puang Allah Ta'ala naki buah neraka de. Angka ni atanna tiat tama suruga. Kinro ni taro na dua menyonra matu okoro. Nabi Musa salah sidin na mujisa na waddin newa si pakada-kada puang Allah Ta'ala. Jigangkan na tanay puang Allah Ta'ala. Puang magi je palit tak buah neraka. Dega palit tapuji atata. Maka dia puang Allah Ta'ala lokot tanak gandum. Dia nasi bagi pakutanan Nabi Musa si bawah papi bali na puang Allah Ta'ala pak nasuruh tanak gandum. Dia na bagi pakutanana. Magi tak buas neraka lokot tanak gandum. Maka dia guru ta ia ko pakutana lai bali mancaji pak disengemi belum tentui paham. Tapi nareko pakutana lai suruh maki buah amalakna bali pakutanana mancaji paham. Jika kanero Nabi Musa isuruh tanak gandum. Lo tanak gandum. Patampulan apa na dupa. Panengi iro isa na bajaiwi. Na parikarungi, na pendrek bola, na pak biringi. Makasing onron. Iro ampekana si badaramena. Daripada mancai ropo niri angin, na tunu bawam. Na pelopo dangi pungal ta'ala. Purani lau panek ganduku. Agamu borangi isa na lau pak biringi. Makasing onronna ampakana si badaramena apa ropomi lau tunu bawami. Maka dari puang Allah Ta'ala makoto itu iya Musa iro atakku makasinge lau pak biringi matu ko suruga makanja onronna imi romancaji ropoe lau tunu bawang. Jadi aja ki gangga wilo mancaji ropo. Sarana acin rolaina bittahe aja tancaji ropo. Apa sininna tau macin rolok nabi mengakui umatna nabi ta nak kamalaka ni sunnah nabi ta. Denan caji ropo suruga jancengi. Bahkan maka nabi ta kana ma'i fil jannah si bawa kak metu ko suruga. Sini no masalah lebih kadere. Kemudian maka dari guru Ja'far gambaran tawaduknya Nabi wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yajlisu ma'ahum. Iro Nabi ta to nasari pamasin na salamakan malak na poji pakere na poji taupat die na poji tudas si bawah gitu na poji na bita si tudanga si bawah pakere si bawah taupat die na poji tudas si bawah angka sahabat na nabita italah Julaibib liwa padina yaitu Bilal maka dak taupat di Bilal angkamu pasandalakna tapi Julaibib amo sandalakna deto napunai malas aja dapat denang kana sandala wajajunna ya bamat dakke kolena malusa amo abbatiran na deto na manasa de na manasa indok na de na masambok na
tawang kabawam mi degaga bolana tau pat dilakda majata pana ponco dena lempu lekana macik di mana tahu mewe si bawah. Tapi setiap mas sempajan Nabi tak angkaling sak pertama nonroi cuma masalah salai apa ni sengalena makada nacik di kaje tahu jadi mak biring ya kok mak biring dia kena tagau sapa na tapi ko purai mas sempajan Nabi ta denangka na rewa kamarakna Nabi ta denangka na lisu bolana Nabi ta na rekode newe situ dangat jolo iya Julaibib situ dangat pi jolo pura pi situ dangat tak kaboro mak bicara napan lisu bolana Nabi ta apa iya sahabat lainnya degaga melo mewe si bawah apa mancaji aib lakda okko Madinah watwero na rekoan katau dena mana sendok na dena sambuk na tau pole-pole jadi gaga tu melo si bawah tapi Nabi ta situ dangat ni jolo napa lisu si di waktu tak kaboro Nabi ta si baju Julaibib degapat tujuh mak bene Julaibib nah kadah nigas ini pasti ala ke anak-anak nah iya majata paku temo dele macam-macam Nabi ta lisu ni urai bercanda nar lisu yang kena kasih runtuh si pemange si bak bicara sih depo gapat tujuh mak bene nah kadahi paje bawa ni so tak degaga poji ka pemange si runtuh sih degapat tujuh mak bene Julaibib nah kada iya kongka poji ka melo ka langsung layalai liman nokko Nabi ta lirenring jokka lirenringi Julaibib kona bitta maka dai Julaibib kenro kaji melo tabawai surana Allah Ta'ala nakada ammak ko bawan no acci o bawan no nadapi si di bola arung sogi o koniro lepang masuk puna boleh dupai nabitta maka dai nabitta melo kaji letu kiana tah maka dia pun boleh alhamdulillah pada kona tumpu ka ulang kona bitta surona Allah Ta'ala yang caji manituku maka dia nabi tatani ya iya he Julaibib nak kada jolok paling podang indona iya waktu na nabi tahun naro nasangin nabi ta dena perlu podang indona tapi tapan maka ada Julaibib jolok deto nak ada jolok podang indona tama podangi benena angka jero Nabi ta melo lattu tarima tania lena Julaibib aja langsung aja agana setau anak tamaka kanja tapana Julaibib temodala agana setau neng kalinge anak ni lalap bili masu magi itu ambo indo nah kadang kaji rona bitta melo latu kio nah kada tarima tania lena Julaibib mina pak ben pasialako nah kada amo Julaibib tarima toi apa nabi tak bawai wanita soale dena pas sia-sia nereko nabi tak bawa itu tarimai maka dia pun Allah Ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina nigi dorakai pun Allah Ta'ala nan yasurona tau pusa manassa-nassa aja lalu tarimai aga na bawa nabita aga na bawa kinabita baraka itu maka day ambo na terpas tu ipasiala ko pali apa iko poji ipasiala waninna de pana sempak matinro si bawa bainena nabita melo mamusu ko elei tapi jokkan ni waninna neng kalinge Julaibib
Nah kada esu na tala pacin rola ka musuh, pacoka. Maka dia nabi tabotin paru ko jitu Dek pacoka, amu maga dek tu na poji ka matuku. Bainiku mi poji ka dek toga bola aku onroi bawai. Pacoro bawa na pacoka agi terjadi. Ipacio lo mamusu. Ya dari pena purai mamusu kemenangan di pihak Nabi iparesai pasukannya, maka dia bita maga pasukanmu pasukannya julai bibie, maka dia punggawana pasukannya, wah langka surah ta'ala angka mana mui dia toga kurang dia gaga, padahal pasukannya julai dia ini gaga julai bro, apa mati julai dalam perang mati sahid iparesai pasukannya nak angka mana mui magi nakoro apa demeto na ireke kasih demi tone reke deni angka menemui dia toga kurang dia gaga kin rupe Julaibib akara oh iya Julaibib paling dia gaga isapa Julaibib iruntu oko onran na musuh eman liking tapi pitu kapere sak dena mate manang pitu kapere na uno na pamate nah watero Nabi ta sendiri malai wujuna Julaibib na kokong ni. Maka iya naro ilalang kita na guru tajapar aga nasang. Nabi ta nasiarai tau malasana na patak bawa tau matena dena tunai Nabi ta tau na pan rasa-rasai amalarang. Dena tunai Nabi ta tau padi na pan rasa-rasai amalarang. Nah patak bawa to matena Julaibib alena sendiri kokong Julaibib pak bicu-bicu apa ponco na dena lampu lekan jadi na kokong nabita kokong Julaibib miti we matanna na pentingkan perjuangan agama dan nia malam pertama beserta istrinya miti we matanna bita na paci-pacingi darana na doko cek dek napa na lemma na bita sendiri lemma pure na lemma Julaibib cak gilung na bita maka desa bae magi ta cak gilung so antana kada lawitai bidadari poli suruga untuk make dakedangi oli bolon na Julaibib na laki buai arang disampaikan kepada istrinya mate sahi Julaibib benena liwa pahatarina we kasipa amatian na lakeku sayana depo sampak sidape na mate mamagi-magi na parut si runtu ka punga latala matuk kusuruga pamaseda sini no masalah malebih kadere jina bitta dena tunai taupat di na poji si bawa tudah taupat die ada hikmana ye ko taupat die wasibawa malemak monroyase limae maka dia bita al-yadul ulya khairum min yadis sufla ia tu lima monroyase mabele kasina na lima monroyawe aga na pagod lima ko monroyase mak bere berbagi ya kemonroyawai milau meminta mengemis mabelai kasinah lima mak berewe na lima tolib milauwe makanya ya ku persoala waram parata aga pasurana pungala tala ku angka waram parata amfiku amfiku mimma razaqnakum ya kon kadalle na werengi pungala tala berengi sesa dena kada parakai tapi berengi sesa agaga ya berengi lebih malas siwilisu barakana naya agaga mabuangi poliase langi elattu tanai betungana ya kon kagaga mabuang poliase langi de panalattu tanai angkani pak berewe lisu cuma telu polena pertama aga gaya berenge lisui sebagai patolak balak kaya sepatolak balak taroki memang ilalena
totota ilalana lauhil mahfuz. Maka da asona juma na kanna ki abala silappoki. Jadi kau kata silappo dia kabatulang tercatat totono ko lauhil mahfuz. Asona juma silappoki. Tapi iro jumana sempak ki mak bere masih dekat Jumat berkah. Pak bere ta iro pasti dekat ta iro jumana ro mancaji patolak bala silappo matui tapi lalak mitewa silappo. Dena marigaga. Tapi andai kata dia tas sedekah silappo ki oto tewa. Masolang otono te tasokos si megangi tas sokongengi. Andai kata benenge masih dekat kicede. Yang kedua, Pak Berewe nrewat sebagai adisi di sini. Tercatat malasa ki jumana. Tapi pura ki masih dekat, pura ki mak bele. Maka irola satta padi ulumi. Bintang 7 migalatikan ni sauni. Sisa rupiah. Andai kata deta sidakah operasi pa megangi tong kosokengi daripada tas sidakangi. Yang ketiga, aga gaya berengi lisu memetoi bakas 10 kali lipat ya seknapa. Manja abil hasanati falahu asru amthaliha. Nigi papole deceng siddi iwala 10 deceng. Pangulut ta'ali isuro lo pasae maliagaga ng kananasu patima. Bawa duit 3 dirham. Letu pasae naruntu tay maliwasa 3 si bawa. Ali pitungas suni dewanre. Si tangaulan niya. Iro si ulan niya depo si runtu andre. Weh, bahaya tu pale. Angkay muala tas si dimu. Nrewa de gaga nali. Maka day pati makin rin pa imulie, nakada ang kamu pa to maliwasan na idi. Maka wosida kay, nakada nala decing, ang kada to yan nyaman-nyaman watu kusuruga. Benengi di puna bene nule pala cata nga tawata. Sabara ko pati ma, loka masigi mas sempajang. Loy masigi mas sempajang, siruntuk pak balu bembe Kinro ko melawali. Mikalo masigi mas sempajang. Ang kagama anggota mi mali bembe akong tulong nga ali. Bawang nga bembe ko ang kabay mal pak bali. Nasa ba ali lay minta milaw tulong nga bawang nga. Mancay na bawi ro bembe lo masigi. Nasi orang saliwan na pata mas sempajang. Pure mas sempajang milodoan ni. Puang amo de upawi makada maliwasa nga tisakto tu puang. Amin. Ponco pak doangan na tapi purai mas sempajan na milo doang itarima. Iya tong mas supole masigi angka pangali bembe. Weh kasih pa bembe muali. Launia kangi kuang ka bembe uruntu makwe meka mali 30 dirham. Alenga wali 30 dirham. Maka day ali de ubalu 30 dirham siaga pipale nakada 3 dirham isuronga masoli walyengi nakada deju melosaro milau tulum yang gotaku empe lo bawang lo balukangi 3 dirham nakada de 30 dirham walyengi pa upuji ladai de ubalu 30 mapangiwang pak balu melo masempo pangali melo masoli. Tak balik. Iya mana dapat tu makada mani pangali. Taro ni wali 30 dirham ali. Agi mo gorang ilabina. Betul na halalan ko me malay. Tapi ali de betul na mi malay nakada taro ni pali wali punana. Iya ko melo si jajengi ko de na melo pali sok kuduimu. Iya. Na bawa siruntuk punana bembe tarala nih bembe ali tarala nih siaga mo jaji na liang itau kira-kira kue di makoro siaga pau
manasani telu dirham. Ipari kuantung 20 pitu na pastori telu milau pisaro la cicing. Pengurutali deh. Napasa katay nali 30 dirham ang kamane ngalin na mak de nilau saro. Maka di punana bembe ali yolo je mak de nakana maliwasa nga je de musa nga kapang ali nakana ba pak balu bembe. Maka dari pak balu tania kak pak balu bembe ali iya malaikat nautus upung Allah Ta'ala pole ase langi untuk mantaraka ko dalek musoy wa fis samai rizqukum wa matu adun pole ase langi dalek muali amu mandi denang kamu reki-reki denang kamu cita-citai Yang kedua, dalekmu itu aselekna pak beremu onna telu dirham. Manja abil hasanati falahu asru amsalia. Nigi polisi di decing iwale 10 telu dirham wak bereng na sasuko na parewa kakupung Allah Ta'ala 30 dirham. Sini no masalah lebih kadere. Jadi ada hikmana nabita napoji si bawa taupat die barak menyamangi munro yase lima. Jadi kong kagaga tapunai nasur pungal akbereng ni sesa. Jadi kuncinya hidup di dunia minta kepada Allah, berikan kepada manusia. Nah, dia tu na capu dalek tak makir mo dalek naro. Allah tempat meminta, manusia tempat memberi. Asalan kepada kupun abdering ni sesa, makanya imam kok tak balik. Minta kepada manusia, napa ya sumbangan ya senyale pun Allah Ta'ala. Minta kepada Allah, berikan kepada manusia. Sini no masalah lebih yang kadar. Karena itu, maka aja tapu biasangi milau. Tapi kuang kamaleki alamui. Oleh kata mamagi-magi na lengi pun Allah Ta'ala sifat-sifat angka na boleh na dita. Secara kuang termasuk menghidupkan sunnah. Angka ki si bawa matu nabita ilalas suruh ke pamasih na pun Allah Ta'ala. Saya kedemikianlah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.